An pran konsens mesye pou nou esi Haiti gavin yon lot nivou. An pran konsens mesye pou nou esi Haiti gavin yon lot nivou. En pa pran konsens nou e ki rezultat bay. En pa met tèt ansam nou e ki rezultat bay. Len nou pa ini nou e ki rezultat bay. En pa met tèt ansam nou e ki rezultat bay. Kidnapping nan nou pa vle yo. Si se volet, si remon nou pa vle yo. Si tèt ansam nap chache yo. Jiska prezan nap dan repons nou pa jen yo. Nou sonje nou te fel, nou vle refel ankor. Pays nou te bel, nou vle rebel ankor. Kon chanje posisyon nou ka refel ankor. Pays nou pou nou va dwe pel ankor. An pran konsens mesye pou nou esi Haiti gavin yon lot nivou. An pran konsens mesye pou nou esi Haiti gavin yon lot nivou. En pa pran konsens nou e ki rezultat bay. En pa met tèt ansam nou e ki rezultat bay. Len nou pa ini nou e ki rezultat bay. Len pa met tèt ansam nou e ki rezultat bay. An pran konsens mesye pou nou esi Haiti gavin yon lot nivou. An pran konsens mesye pou nou esi Haiti gavin